Gilolostro YouTube channel la Hilesh Godi tsikelela ku nupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi reru hi pfuka nqambi ya ka Dzumeri tshinya vantshwa a rhambiwa ePitori 17 lifestyle leswaku ri a nyanyula ntshungu na sweswi a nga lavi ku vuya ekaya. Hi ta tsundzuka leswaku hi siku ra 22 Nhlangula kwala ka lembe ra 2023 tshinya vantshwa a rhambiwile leswaku ri a ya Pitori leswaku ri a ya nyanyula ntshungu e17 lifestyle, kambe tshinya vantshwa u longe switirhi swa yena hinkwaswo. Tanihiloko hi swi tiva leswaku ri tshinya vantshwa i xitirhi, i munhu loyi a pandelaka tihonya ya xavisa, se u longi lomu ku nga na ti-home light, u longi na ti-chisel leswaku ri a ta yisa ntirho wa yena emahlweni. Ku na minkandziyiso leyi nga ku hangalakeni laha tshinya vantshwa a nga ku yiseni emahlweni ntirho wa yena wa ku pandela tihunyi. Hi ri misinya ya le Pitori yi ngheneriwile hi xitirhi xa ka Gaza, n'winyi wa khwati, xidyi xa nyama, tshinya vantshwa kusuka eka Mageba. A hi voneni nkandziyiso lowu. Ya eze ni nga mi byela ku tihunyi le ku tsemeni ma ti vona hi leti, so ni la ku tsema xitiraka lexa ku xi ya tala a ni la ta mi komba sampulu loko se ni ka ni ti pandzela ti olove ngopfu leti letiya ta valungu ti fanele ti ya ka hina vantima. Langutisa tshinya vantshwa me ni dyondzela ku tirha mintirho ya mavoko, ndlela yi nge ni dlayi joni hi leyiwa a yi pfulekangi hi leyi vona ku yi saseke njhani. Okay ho ni tlhela ni ku endlela yoho yi tlha ni yi bara vumbirhi i yi vona hi ku mi ta ku he a ku tirhi yena ku tirha murhi laha hi leyi na pfula a xifaka hi leyi ayona ku ri number 2 a ka ha zi ka layo ka number 3 ku pfula kunene hi leswi hi ri ntirho wu lo tala joni. Langutani ni ti xavisela tingamula, loko akhawunti ya munhu la xavaka tihunyi yi nga ri na miliyoni a ni delivi tihunyi, ni la munhu la nga tlhariha hi leti ma ti vona ene a ti sweki miroho leti, sweka nyama ntsena. Loko u sweka miroho ta timeka. Tshinya vantshwa ya mina joni na yi khome hi leta kambe na tintiho a ni ri na target ya ku ta tshinya vantshwa a nga vuyi kaya ni vuyela yini. Loko ni vuya ni ta ni ta tsema tihunyi ta kwala ka mi tsutsuma mi ya pota mi landza va ka nature mi landza ma-Rangers, so tshama na tihunyi ta n'wehe plus no tika ta tika leti no balula hi siku ri kota ku endla follow ya 3 point something per each. A mina ta tshemba ka believe, so hi mehe loyiwa tshinya vantshwa hi mina property ya mina ya ha hlayisekile plus na tichizela la joni ni vone nga ku ti chipile leti ta le kaya ni fike ni ti posa ti tlhela ni xava tin'wana na switirhi ya munhu hi leti.